Akakiiko akatorinwe n'akabantu 15 obwo burishaza harikurugamu abantu 5 kandi omukuru w'entebe ya 5 hamwe n'abanyishengero nabo nibamemba b'akakiiko aka. Akakiiko aka nikaza kuba nikakorera hansi yaba coordinator babiri abarimu Musa Swaibu orumeya wa Kyegegwa Town Council hamwe na Jovent Chalimpa. Kyegegwa Town Council nimbasima teno kugarukira bakagitaka ikunganengana futi ya 5 pa 10 hatugenda kuteka offices zaitu kandi tukwataniza hamwe na BNRM ubaramara kutwikiriza ntujya kuombeka kandi itu turenga tujya kuyombekera nk'abantu bakyegegwa tugire kitebe kikuru ikyapiri Kyegegwa nisho. Aka n'akakiiko kajyako kubanza kugira ngo akarere k'abantu bona kureka tureba abantu bona tuje tubete tuzakore mu twaza district level twagitebekansa twaza amagomero twagatebekansa konko ubu tutegereze mutungende ingenderaho kurgaha Piero Head Offices muri Naguru Kampala. Jovent Chalimpa arashabira abatorinwe okuba bakarebere ba program za government na munonga okurwanisa enguzi. Nike tuza kuba champion okurwanisa okwiba kwa PDM nati ntuje kuta committees turacho wili bucyare cyo kugamu wetu no umuntu wa Piero okurebera program za government imyoga yagendeta PDM yagendeta n'ibindi byone government byo byagenda byo. Obwa hataba hagize ba Piero muri Kyegegwa district bari mu ntebe kanisa zo kombeka office za Piero ezuru kuza kombeka ha kitebe kikuru cya Town Council ya Kyegegwa bwanyuma ya kanso kurabyaho ekitenso eki. Twine kugambira PDU ku district yona abukuba mukamo wetu muhozi aine bigendererwa ebyo kurakoraniza ihanga kukuranisa enguzi gonzi ihanga litu twine kusomesa abantu. Ntaningamira abantu Piero na NRM turunke kibu murebe kikirere kirya ari mutomere ngo mukuru ari muterwa hagati ari mutomto egemere ngo mukuru nebe yahire nebe takine man marunge jum NRM hateje mutomto kutoka ibyo niyo Piero abaho n'abashabira abantu bona okwegita hari Piero ngo habo kuba niyo government ya Nyensya. Omugando ryo muhezi wa RDC wa district ya Mtoma umara jumiriro muzegwa bazire abatari kushyikiriza umwuga gwabo ari kugama n'abazire ari Ijumo Progressive Secondary School ogunagerangwa na munonga bashija abinji ubujunanizwa baburekira bakazi babo. Ekizibu kizo kwihawo n'abashija kurekura funanizwa bwabo bakaburekera bakazi atuwakazo kuchwambani abakazi bakushobesa abana bakufana service abakazi nahandi bakugenda kuyoboka abakazi bakuhiga hata bashinja kwimanya tulinda omwana abana tabarukwikanisa bwenge n'inyegezo ebigambo byora mugambo n'amasoma bugezeho konkata nyenda kushawe atwongere mu manya mwe shoka teganise bati obundo barakwijuka wanadege byona kubaho na fizu na yoka bakokire shereze. Aba bashabira baziro gumana bahereza beje babe byo kukozesa mu mashomero abo kuba bazira bamwe nibohereza beje ha mashomero batinde bitabo nangwa na bamwe tuba kubahereza ntanda. Amen. Amen. Hebyo kutegesa umuheche kuheko yetu komhebye kagajya omutero at least cyo cyakabiri cyakasenda ko bakacwirwe ahwetawe ababazire kugeza aho ngo bagezeho nkoko mjenyi mukuru yanagamba na DEO bagezeho kureba ngo batwasa ahabwo kuba abana babarekurura bashomesa bonka bakatekateka ngo abashomesa nibo barabihire mu abana bo mu gasho nibaba batuhenda abana nimwe bahiza kutaha abana bona niborwa ishomero na nomuzire niyo muzire teka hamani umwana reke kutorokaho akagenda niyo teka heberagiro ko twatwine beragiro ayishomero gasheme tune heberagiro ebikuba biresero umwana yaguma mu ishomero. Makuraga gashakwa Philip Murangera na Anita Atukunda.